Mentang ini pai syakamit ya kenpon jong kidek lai po arteli gitim lane kiri jong kapartai. Ha kane ka jinga kun ya ka World Cup ar hari Qatar menta usnem. Habangi pai syak grup A ka Netherlands lemba lai teli jing lekai kali ukur nyopon. Ka Senegal lai teli jing lekai kali ukur liupon. Ka Ecuador lai teli jing lekai kali ukur saupon. Bat ka Qatar lai teli jing lekai kali ukur 0 pon. Habang ipai kat kum kini gipon, la pentikna ke Netherlands bat ka Senegal banyorong syakarau 16. Kat ba ke Ecuador bat ka Qatar kiladu banrong syakarau 16. Habang ipai syaka grup B pat ke England lemba lai teligi jing lekai kali okore ke nyopon. Ke USA lai teligi jing lekai kali okor sanpon. Ke Iran lai teligi jing lekai kali okor laipon. Bat ka Wales lai teligi jing lekai kali okor shipon. Habang ipai kat kum kane ke jinga kenpon. Kari England bat ke USA kala penting kena ya lede ban yorong syakarau of 16. Nrei ke Iran bat ke Wales kila du ban rong syakarau of 16. Habang ipai syaka grup C pat ke Poland lemba arteli jing lekai kala khor ya ke saupon ke Saudi Arabia arteli jing lekai kala khor laipon ke Argentina arteli jing lekai kala khor laipon ke Mexico arteli jing lekai kala khor ya ke sipon. Habang ipai syaka grup C barok South League team kidon kam ban yale bha ban poi syakathong ban yorong syakarau of 16. Habang ipai syaka grup D pat ka Fran arteli jing lekai kali khor ya gnriu pon ka Australia arteli jing lekai kali khor lai pon ka Denmark arteli jing lekai kali khor ya sipon ka Tunisia arteli jing lekai kali khor ya sipon. Habang ipai kat kum ka grup D ka Fran kala penting penayal de ban yorong syakarau of 16. Kat ba kini gilai teli kiri jong kapartai kihap ban yakun teng ban yorong syakarau of 16 lem gumta kihap ban pelet paying. Habang ipai syaka grup E barok South League team keempat penting kenal di ban yorong syakarau of 16. Ka Spain arteli jing lekai kali khor saupon ka Costa Rica arteli jing lekai kali khor laipon ka Japan arteli jing lekai kali khor laipon ka Germany arteli jing lekai kali khor shipon. Kadon kam yakin lagi tim barok South League team ban yakun teng ban yo ban rong syakarau of 16 lem kumta kihap ban lej paying. Habang ipai syaka grup F pat ka Morocco arteli jing lekai kali khor saupon ka Croatia arteli jing lekai kali khor saupon ka Belgium arteli jing lekai kali khor laipon kat ba ka Canada arteli jing lekai kadang don 0 pon. Habang ipet kat kum kani ka grup F kini gilai teli kiri kidon kam ban yakun teng ban yorong syakarau of 16 kat ba kari Canada lemba gat 0 point ke jongka kanumla syu ban rong syakarau of 16 bat la tikna bakan lej paying no. Habang ipai syaka grup G pat ka Brazil arteli jing lekai kala khor yakin riu pon ka Switzerland arteli jing lekai kala khor lai pon ka Serbia arteli jing lekai kala khor shipon ka Cameroon arteli jing lekai kala khor shipon. Habing ipai kat kum ka grup G ka Brazil kala penting kena yala de bat kala bu yala je hagarau of 16. Kat ba kini kilai teli kitim kidon kam ban yakun teng ban bu yala de hagarau of 16 lem kumta kihap ban lej paying no. Habang ipai syaka grup H ka Portugal arteli jing lekai kala khor riu pon ka Ghana arteli jing lekai kala khor lai pon ka Uruguay arteli jing lekai kala khor shipon ka South Korea arteli jing lekai kala khor shipon. Habang ipai kat kum ka grup H ka Portugal kala bu lupa yala de hagarau of 16. Kini gilai teli kitim ka Ghana ka Uruguay bat ka South Korea kidon kam ban yale tenge ban yo ban rong syakarau of 16 lem gumta kihap ban mi no na kari Qatar. Mentang ina pet ya ka jing lekai sibet hakapor pras siteng kitim ke badai na grup D ka Tunisia Persia ya ka France ka Australia Persia ya ka Denmark. Kini kitim kini lekai sibet hakapor prabaje siteng janmet. Kitim ki ban lekai hakapor Qatar siteng kata kahap ka siterik ka grup C ka Poland Persia ya ka Argentina hakapor Qatar siteng kumjuru na grup C ka Saudi Arabia Persia ya ka Mexico. Kini tim kidon kam ban yakun teng ban poi syakarau of 16 lem kumta kihap ban lej pai shalaying. Ban syupen ken mau na ka grup C ompat don ka weru ka tim ka balapan tiknayal de ban bu syakarau of 16. Barok South League tim kihap ban yakun doyap bat yakun teng ban khor ya ka namjok bat ban khor ya kipon
ban yorung syakarau of 16 lem kumta kan solong ka jingle no ya gine kiri lada kidu no ha kane ka raw of 16 kumban shupen kan mau kari Argentina kala syarem no ha kari Saudi Arabia da ar la shigol bat ya kate ka shigol layo ban tap da Lionel Messi lemba ka penalti ka jingle kai ka bobot hapdeng ka Mexico Persia ya ka Argentina kari Argentina kalayo ban khor ya ki atli ki gol bat kawai ka gol la tap lemba Lionel Messi bat kalala ro ban khor ha ka te ka sngi ya ka jingjob bat khor ya ki light legi pon ka jingle ka shibet kan long ka bai itanat hadu kata-kata ha ka por khatar siteng hapdeng ka Poland Persia ya ka Argentina lane gila ro ban ong ba Robert Lewandowski Persia ya Lionel Messi kine kirang lekai ki baju tap kol na kawai kapor sya kawai kapor hato kila ne em banwanra ya ka jingjob ya la ka jongkeri ha kane ka kenti ka pamenta perlok ngene page bet akapor Qatar siteng ka Argentina Persia ya ka Poland ka Mexico Persia ya ka Saudi Arabia lagi ne tim kila ne em banbu ld syakarau of 16 kublai shibun subscribe ya ka channel lada pimpat subscribe na bentagi wepat ki video